n'abazungu n'abatembera inyalyo haleluya sana kula baba tunakusiza haleluya tunakutenda haleluya 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 waliwaweza waliwashitiwa tata waliwamukwano osanende waliwamukwano 93.2 FM Revival Radio. 93.2 FM Revival Revival Radio cyendanesha twatonyeza ibiri y'amagara ombwijwire ninkutabaritse kandi iwo wabaza kuba nayikomwira mzo mukama nayibaro kurinda kandi nayibare okurekaho mbwenu nikibacyo cikuru munongo gumaho kwawe nanye omunsomo abo kwa rumbinji ebyo tashemeye kuba noferwa ombwirobo program nabajeta urugendo rw'amagara kandi banyitantane mjungu bwaje ndi ahanko mshuganisa program yeje nkaburijo program yeje neba ho buri Sunday kurgarsha ibirze mpaka arsha ina zechiro ntubantaye abantu batari bamwe na bamwe abagurisa bakayikuru abasheja bahamya iminyeto abishiki abojo bona ntubataye som program yeje urugendo rw'amagara kukira munongana babari abarokore kandi abantu abana babindo bujuruzi barukugambira binje babaze kwambara bamo ebirahanga base kuba nabakora amagara gabo ebroni 19 byo kwezi okwa katano umuntu we 2024 abari mu rubaruti nkumanya hata himwahika bamwe nyo bambazire yesterday kandi bari bari serious mpaka owanje bambara yumbwenu botene kuza kwebuza habuza bari serious konka amakuru amarungi bayongeza ibindi biro mpaka biro 25 mbwenu takabazurwe gunugwo mugisha gwejo nse kandi base kuba no barwa no kumanywa ngo uri umunya-Uganda government egira hi atandikira kubasa kutebekanisiza je kandi nko munya-Uganda nkibakiri cikuru munonga kureba ngo toshemeye kuba no ferwa orubarurwo rwihangire government kwe kutebekanisiza je kandi ko buhereza iby'amagara iby'ubwegese ngo utamashanyarazi amezi nebindi ibyo tashemeye kuba no ferwa program yegenete bo mu center bakigaragara vocational senior secondary school aba bakasharamu bagira ngo kabatemwe sente zabo nyinje bat sponsoring on program yeji kandi bakiraganso imbwini ukuwa kuba no 9 iwo mpiche rondonde ndaroja ha reception za Revival Radio base kuba no shashura niwe kandi tuguma tukurangira ngo no sponsoring program yeji urugendo rw'amagara kigaragara vocational senior secondary school ne kumanyisa ngo ine myanya kurga senior 1 senior yo kubanza mpaka senior ya mukaga twara umwana wawe abase kuba natunga ubwegese abantu bakakoraje munonga ibigize byahwera bwa senior ya kana senior ya mukaga kandi umwami juri yasube gumya hedicana kugira ngo iwe cyawo mushiri kuwakire kandi ahiriza umwana wawe umwanya
mwene tubasima mnonga kigaragara ntuzaguma ntikigamba abo kwa twine nshunga utaja kujya kandi kigaragara kabire kigaragara netereza sente ayingambire ebi batereze ente nambwe Frank ariyaha na isima mnonga kigaragara ikatereza karente yo kusimso mu kirigito cya Revival Radio to celebrating emyaka mukaga mbwenu iwe ne wano ndakubegetaho tosheme kuba no feru bakirebecho yes kandi program eji abagenyi banje bashyira aha weshe Rita Atkunda hamwe na Perth Nwagaba nibo twatayisa omwabaziyogwa bahirize senior ya mukaga kandi bigeze bakabikora je munonga bashyira higuru baza kutugambira universities bakuza muziha kandi kirungi cyabyo byona nabebembeza umuntu we bakebembera ande ngo zona mbe ntuje kuba ntuganira nabo Perth ahereza umushemereri yabwera Nyanji Girls umurubushenye n'umurumanyaji rumo mu mashombera gacebembera mu ihangeri yes twine kukigamba hamwe na Rita Atkunda umwishemero rurungi munonga nariyo rumo mu mashombera gacebembera mu ihangeri Elia Merhi akashoza kanyametanga tubeinaha kandi ntuje kuba ntuganira nabo nshonga iki twabaretera no kureba ngo babaza kubamba habura banda beje abamwe amakuru aginyine kandi aginkumanya abamwe mbatanduka kumurika tomorrow bita bamwe babatagenda sanderi izoba mbwenu abana nkaba kuba bariya bamba bahabura nababahurira mununga no kukira abandi aba nabagenzi babo myaka kandi ncibakiri kikuru mununga mbwenu tusima okutorana kw'abantaba ukureba ngo beja studio za Revival Radio arazuru mushanju munana mukaga 9 hamwe na zuru mushanju 0 nkaga nemwe shanju na mukaga 3 rabire wawo ngambiro tam present hello kama asimwe Yesu ntugamba no hakandi watera nkahe Jennifer na tera tigore yabu yenje ko am present okay thank you so much Revival Radio hello Yes Revival Radio twakwakira ntugamba no hasebo kandi watera nkahe ugamba na Ivan Kurgar humuro bushenyi yabare radio na shereho yabare sebo no kahangari Revival Radio hello amurungi Anthony wanji wishemwe nsibirete ndiaho mukama narinda yamba bazazuri konje gwazindi amina ubwo niyo fasa natenda ku rugo muri Kanyongo muri Ntungamo umunyantungamo yibare kurikiza Revival Radio Revival Radio hello aweshe mutwakwachi yes please Logamana Kaduna Ugo musiza musango munanga Western Uganda okay you're welcome to radio okay thank you so much abono batumara kandi muyikirize tandikira program yo mwabazyogu abana tuje kuba ntubongeraho mushayitu ya kabiri bwenu ko kutandukana wahigura abantu we yakubasa niza kwakira wishemwe Perth twigureho neshara ngufu kandi na ejo neja kuba netwera munonga futaho program eji yo rugendo rw'amagara wishemwe Perth nakwakira banzora mutse abantu abo bagambire je amazina gawe kandi ubashabe kubahurikiza radio no kuturiraje munongo kukira munonga imwe abakuza kuba nababagana ikigambo cyango munonga kwenda ngo baka batamu bwesi yes asimwe Yesu amazina ni Bwagaba Perth yes Perth nashimibirizo ko myogu mwanya kandi abahurikize nisha barhanga abinwe yabibembera okay ebimurahurire babere byo mugasho bibongereho katshabe harhanga tata harhanga umwana harhanga umuyurkwera tukusimira ikiro cyerizoba aha ko banitwe bace abwadwanirizoba ngutije mwisho gawe tugambe ebyo tukorire harhanga akupo twoyire byinji kandi ni bukuru irizoba gishantwe to mbyogu mwanya ngo bini watubembera no muyo wawe rkwera abinwe yagamba nitwe aha kuba uri mukuru urhanga uri rkwera bini watubembera ubusinje bwawe nitwe
Ruhanga abantu bona ibahurire obongero bahereze businje babase kurizira kali yawe Ruhanga tutetungura aha kuba n'ikigambo cyo n'ikigambo bari kwitungura no bangabo konka Ruhanga bagendera hansi y'umukono gwawe nibija kufuna umugisha tukweshengereza ngo umwazi gwerizoba oni watubembera utukoze byo nakubira ukorwe ekitini sanduza kucyongera izina ryawe twashantura byo muzina rya Yesu Kristo mukama witu na kama simwe. Thank you so much kandi yatwigurira uneshara mbweneshara kutukweza kujitunga tukorachi tukora yose tkache tujya turi kutandika program we Igini program urugendo rw'amagara. Oh, this sounds like home. Let me hear Africa sing. Here we go. One thing we ask of you. One thing that we desire. Oh Lord, that as we worship you, come and change our lives. Come and change our lives. And this is a prayer, Lord, arise. 93.2 FM Revival Radio. FM Revival Radio. One thing we ask of you. One thing that we desire. And as we worship you, Lord, come and change our lives. We pray arise, arise, take your place, on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. One more time, arise, take your place, be enthroned, on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. Here we go, Africa sing Bible Radio cyendanesha twatonyeza ibiri y'amagara umbwijire twatahamuje kandi umbwijire kureba ngo program we gitwabaza kubanteje kusya hoje munonga umwanya ogorumu niza kutandukana weshemwe Rita atkunda kandi ugu no kurgana rwo mwishomero akiriyo akargayo kahendero mwishomeri ya Merhill kandi umucyaro ugu umwishogu naje kuba natuganira binji munonga Rita twakwakira mu studio za Revival Radio. We bari munongo mtebekanza wa program. Amazina ni Rita atkunda. Yes. Kandi nyine myaka 19. Amina. Kama naibaro kusya myaka ejo nimbabazi munonga. Nizarugo muri Kasharmbara. Konkato bwa hati nimbera nko konjero muri haro. Omutawo no. Abazire banje no mwami asimwe Patrick na Katshabe Frida. Okay. Kandi nizima munonga bwarhanga ko bampereza. Kandi yo mweje ndikushomero mwishomereri ya Merhill High School. Mpeze sinye ya mukaga. Yes. Mbe ninkora combination iba kweta PEM. Ningashi physics, economics hamwe na mathematics. Kandi abwemba bazarhange arumwe kibaro kinji munongo mu.
Chinchaman konka tukachikora bwemba bazarhanga. Yes. Mukama kanyamba nihayo boneri 12 ninga 12 points. Kandi nintekateka ninga shininyetereza kujoininga itendekero ya Makerere University. Ekintu wakigire mbwenu nakigire munonga. Kandi ekikusinga yamani ninga echaman munonga Yesu Kristo akanjuna. Amina. Ebrasha tu byo kwa mushanje 2019. Twataye isomo rokore mbwenu munonga standikiraho weshe murita okushoma kwawe jane yawe primary kagendeta bikaba byongwi narumwe bukagumiramu primary nkoko kuzumanya onobocura umutori kugezaho kukura mwenu konka bikabitoro bimunonga konka bwemba bazarhangana byakabinda byamu nareba natandika nasare naheza nazo muco kubanza naheze echamushanje ukakora zinga hirita nkihayo bonero buna nkahereza umwishomero bakweta JB International School. Wakora buna kwa kuziri buna hakurataho ki wa joininga Mary immediately nari inarinde rwabandize mwishomero ndukeza primary ekiroto cyanje kikasiriye cyo kujoininga Mary Hill High School. Kandi abwemba bazarhanga kinishire munonga no inajiri ngaza kushomera. Tugambire secondary kagishangota ndukujoininga secondary kandi nebiroto byinji mwenu ndikwenda kureba secondary hariyo ki nkoko mwana we nari kubasa kuzo mwishomero ari musiyaso senior 1 nebetoro bimunonga. So nazo senior 1 nashoma haza byagenda je na ikana senior yakana competition amashomero nkagwa amahango nka Mary Hill High School nagandi neberi yahigura munonga yuka gishanguta arimo kutema arho ingamba y'abasenior kungati ngwenda kugikoze seju iba kucyaragamba bamba tema mbwenu iwoka surviving tanararho kibinde cyo wa repeating cyo wagarikiremo kuza kwika senior 4 kurga senior 1 senior 14 kibina cyo n'icyo na repeating yo n'imyaka yanje nakadishoma kandi wa surviving byagenda je munonga tubarante miri. Asenior yakanoka kora zingahe? Asenior yakananka kora 16. Konka aho asenior 4 no hijire mu COVID. Akireka COVID-19 kakatega nsamu konka bwemba bazarhanga tukagarikayo twashoma twaheza kandi twahikaje. So wagarikayo nozo mu HSC. Senior yawe ya katano. Senior ya katano no inagarikire. Kinagaritse yo senior ya katano no inakorire PEM no inatwarire combination age combination. Nduko kutwara sciences of course umukosi combination zona bwenshi watuzingire PEM. Nkatuzinga PEM ahabo kugira ngo ekiroto cyanje kikaba kiri cyo kuba engineer. Hati kurgom O level nkayine kiroto ngumbe engineer hati kinakozire kini chirom A level hati nkayine kutwareza subjects ezabenzinyamba ningashe zabenzinte ko muhanda gukuba engineer. Ngoko ekiroto cyanje cyabire kiri. So watwara PEM. Wajishangota no combination tari ya burijo yarimo koko nanagambire rimo kibaro kinjira mu kushoma kwinji iwe ukabishangota bukakorobera bakagenda genaro mu kaheza wayifuzo tabwenji natwara combination age. Kini chirom A level tingishkizo bariyo neri nayefurize natwara combination injire tari nkamarize kugira ngo bunagitwara nite ko kushomesa man kandi mpiki. So wagumiza mu azumsiniya ya mukaga na senior ya mukaga nkagihika muje hati konka home senior 5 no hinizire nkabero mwebembezi. Yes enshonga y'ubwembezi ntwija kugihikaho. So wazumsiniya yawe ya mukaga wajukorota senior ya mukaga hati ko kiko senior ya mukaga ubwire bushanko bwatandika kufunda urebe buzo byamhe byatandika kuhika hihi. Hata hono itwashomesize namani minje munonga kugira ngo hebuzo byamhe byaze kwicira bishange tweterize turede kubihika tukakora. So mwayetereza mwashoma munonga mwararo mpure za winter mukamshoma finally wakora
ezo abase kuba nokora yego okay yes nanyendaho kace ka background ka education ye kandi already twakakora studio summary umustyle ejo ati studio ntuzo Perth rero tukejaje n'enshonga ya leadership ya yagamba horita ejo ntwenda kuniye turukwenda kwataho munonga kandi kabaza kubanza ikiganiraho kwenda ngo umuntu ori ahera kabaza kuba nagira iki yatungo mbwiro bukira munonga abana abariyo mbashoma abariyo mbajoininga university abariyo secondary abayinecetengo eco kuba bebembeze kandi ekiri kikuru munonga Perth twakwakira ugundi murundi studio za Revival Radio ninjira no murundi gwo kubanza okay yes Perth ukatandikira hi primary yawe kagendeta itwore musamari ukagishanguta primary amazina ni Perth yes nkatanti primary nkatantira kantantiye bara modern kwikamu P1 kwisimu P6 then kinarje P6 naje na bara municipal okay hona marire P7 level tukujya no mu secondary natantira bwera nyanje level P7 ukakora zingahe ngakora 8 ukakora 8 aggregates 8 ejo first grade nunje munonga so ko azitungire wazankahi naza bwera nyanje wazabwera nyanje wabshangota abo kuba bwera nyanje ti yaburyuma ibuka bshangota ariyo competition ari abana benja bibinkwame ngo ko tamanyirire nano kushoma no kwinduka kwa primary tukasha no kwa secondary kinishikire bwera nyanje aho senior 1 kwa uyu muntu waje gukubanza kuzum boarding konkari hanga yanyamba abana butwashangira abo form 6 aha form 5 but okushanga mwino abana bakunda bakuyamba bakoreke imhanda kandi cyungishume karita kutizenga ibyo bikabitari senior 1 KRB senior 2 senior 3 aho senior 4 ebintu bakaguma senior 4 byaguma yaguma twajumka candidate class candidate class no yatandikiraho hazamu covid twaguma muka umurinda president arinda aho 2 weeks atina kwigura karaka yongera mu 3 weeks oburo tumukama wanje koka abembabazi twagarukayo syllabus oshanga biri byingi koka kama yambatsa nafuna first grade senior yawe yakana senior 4 ibyo kubyahwire form 5 still nkantire bwera nyanje bagaruka banyeta nakora combination ya DEG divinity economics na geography konkana byo bitanguhi tukabanza mu MEG kutushikirayo cyat mathematics masako wagishikira mu heru konkayabene kuteganisa atubwenu nandi kushaba tware DEG nukurga nkaha itizimbe cyahiguru mukaza hansa y'umwaza basheka konka niyejo ishemero no imanyo mutwe kuko manyo mutwe at the end bareba wabikora nakora DEG na form 5 nkikayonti bikana bakora leader bakabakozere dormitories so headmistress ajategito mukanje kuhereza ne kumanya na leader second term bampeza position indijo na aba chapel captain okay form 6 twagarukayo tutyo nayo najezaje nakora 15 okay wakora 15 zitari za burijo umuntu we zitari za burijo byangwi yes okay very good atchibinaha kandi abantu abatishiriyo ntuganira nabo nabebembezi nabeji bakiriyo mbenda okushoma no kweyongerayo Perth watugira nonda kuzankaye anyenda kugira Makere Business School okay
mwena mwayorekerera omurembo. Okay. Tugaruke kake owa Rita turi yanshunga nkuru munonga. Obutwantuganira nahura wagamba mu kigambo obwebembezo tinkebemberaho abwenshi watorine obwebembezi kabariho ebyemizano kabariho kwebembera nk'aba music dance and drama na n'izindi iwa bwenshi watorine okuba omwebembezi orukwebembera abanda beji. Kana ichoro mu A level noina verira omwebembezi nkabaho chairperson wa Scripture Union injabinje echo group nibajimanya mu mashomero naga kana abaho na information prefect bishomero tinkabasa kugira ngo bwebembezi nkaburonda ninga nketorana konka nintekateka ninga ninyichereza ngo ntanga no yantorine abana abeja binabenishoma nabo bakanta mu wesje bagira bama yangu nimbasa kubebemberaje ata ono inafunire jo chance ninga sho opportunity abwemba bazarhanga kubaho mwebembezi. Mbwenu wahereze kureba ngo abana nabakwicerezamu wagira kanye bembere. Yego. Okay. Obwebembezo ningira gukabaguriye umwaka gumwe gonka. Ngo baguriye umwaka. Ngo baguriye umwaka gumwe gonka. Okabishangota akwebembera abana kakutanguhi karimo abakuteza umutwe arahaba barukugira ngo mbwenu we tukatorana mu ntuki abamwe bakabe n'amazina gabamba beta ngo gunenjuka ngo yuka bishangota. Umwaka gunamaziro mwebembezi ukaba gutoro y'umunonga. Yes. Konka mwena bwemba bazana nkankareba yagumana agunda bya mpora kwisya ha muhero. Hati ngo kuba mwamuri yo mwishomero mostly secondary schools abana atabenja abebembeza binji ko kugeza aho kugira nko kwere kishire uri kugeza aho kubebembera ngo bore ko muhando gwishire. Yes. Abeje bamwe nabasa kwenda kwanga ninga kutekateka noba harana ninga nogeza aho kubarabyo mu mbere gumire konkiyo nko mwebembezi nogeza aho kubore ko muhando gwishire. So what abinji experience inashanje mu leadership secondary no kugira ngo bwiro winja abana nabasa kwereka ngo cyo nogeza aho gukora omisho gawo tishikire konkiyo ngo mwebembezi no bano mangu nco tishikire. Wow. Rita uri umwana w'umushiki abana babishahera aha abamwene batinda obwebembezi nangwa nabamwene babureba bagira ngo no kuza kwekora umugugu gwatakubasa bade nejo bagireba iwe obumanzo ko oboka bwihe bwo kuza kugira utukanzo ombwebembezi abishikana babyeganya bamwe. Azago namazuma genyine ubwiro bwinja bishiki tutira kutekateka ninga twehurosho tutukubasa konga mwenye ndagamba buri mwico kwa hera hari kugira ngo nobasa kuza ene position yo kura no yenda kuba tuko kureba wareba za secondary nyinji twine ba head girl mwesha ba head girl tumba batari yabishiki. So ati nyonko mwishi kuzo mbwebembezi. Yes. Chikantwara omwanya muhango munongana na obumanzi bwinji kugira ngo mbe that confident enough kugira ngo nimbasa nanye kwija nkere ko misho gabana nanye kabajantu nimbasa kubebembera kandi ba representing age. Omwe uko kuba mwebembezi kucwa mu kwabantu benji turi yanshonga decision making omwene guma yiwoka bocwa mota uko besingira ahabya abana barukwenda byunka nari ahabwa pressure y'abana umushanga wacwamu uko tashemeye kuba no cwa. Ahashonge ya decision making hato wiro winji ko kweshanga o leader no yeshanga omwanya ninga omukitebe cyo kushango ine kola most of the decisions on behalf of others. Tstere mu muri nyankore hata ono shanga abantu abokwebembera obwiro bwinjo ine kubashariramu iwe ngo mwebembezi wabo hata obwiro bwinji experience inashanjire muno kugira ngo nyonko mwebembezi kinabiremba ntakadzire ekinasharamu mbanza kubuzaho ahabanda binkwebembera nabo. Okay. Hati no mubwira bwinjo no mwineza komite ninga ekiwakweta kachiko
hati iyo nk'omwebembezi toshemeye kwetwara oti nobimanya byona ningashi ori kamanya byona kamara byona hati oyine kwebuuza aho abatahi bawe boine aha rubaju rwawe kugira ngo nabo bakweha amagezi kugira ngo ekyo kiwaza kusharamu kibe kiri ekintu ekihikire kandi ekiri kirungi ekirayambe mwena iwe n'abantu abokwebembera bona. Yes. Wow. Peruth, turi ahanshunga y'obwebembezi iwe bwebembezi okabishanga utatu babanza utugambire nari ukabagurya omunugano wagiremu mu office konko kefuza wagira tukonkeje kingiremu kanosha mutinguza komora iwe bukaba byangwe obwebembezi ekintu cyo kwanza kuteeka omutwe utakabire mwebembezi omwishomero okija nkomwegi obanza ukita omutwe ekyo ko kukita omutwe tukuyamba munonga omanya oti yeri meeting batweta zabe eshaha zingahe zinamaramu ntarenze akuba byona byorakore aha muheru gw'izooba report neetagisibwa omuziire nenda kureba report patron wawe nyenda kuja kubuza enshonga egyo kuba balansingira obwebembezi na academics obwebembezi o level nabe kandi ninyebembera abaana kandi aho nkaine yokushanga mwene neyose kandi class counselor w'abaana abaana tutakushana turugomba kagata kushana shanga abaana nenteekateeka tekushana namuntu okushanga naturally aristaboni abandi nibahurira batyo o level yeketangwe aho yokorera abaana mbwino ufure yokorera abaana omutwe konka ahamwe no isityo bwiroje ogwo mwana ogwo kayenda kundenga kumutwara mu bantu aba kukiraho kandi ahitwikiraho mu level ibintu byo bikahindukamu still nabanza n'aba dormitory captain okono yebembera dormitory inyuma abana kandi omwana bateza umutwe aho ine oguma konka ebyo byo namuheru ko kufuna ekyo orikwenda nojo kyo kanyine kukikora aho inemu abaana ba senior 1 harimu aba senior 2 ababa kandi ubona oyine kuba balansinga oyinemu abakushoma nabo abona okushanga biine omutwe muhango konka hamwe noyine kworeba omuntu omwereka ati kare nyo kambura amagezi yobogine konka amuhera kukora ekyo orikwenda yaine kuboneza aha omutwariza mpora areba obundi yakikore yaremu ofuna ondiijo torasiiba aho eshaha zindi zigenda oyine kureba kanfuna ondiijo arikubaasa kukinkora ninga nanye kyekore ngire z'omu kirasi ekirikumanyisa ngu omwebembezi weena tashemeye kuba nayikiriza defeat abakuba kwokuremwa njiba njoreka ngu obushobozi obwakwereza obuntu bwa indi bwakurugaho kandi n'ekindi omukwebembera abantu na bibiri nekigamba niburuga ruhanga obwebembezi mburugaranga oshaba ruhanga akutekaho akutaho omugisha gw'okushanga omuntu n'okumugambira akuhurire abantu obusinge otiza ahantu hazaho obusinge konka otaza ahantu waza kugamba orwari rwaba orwari ensi yoona orenejabirira konka omwoyo waranga kakuba hariho ebintu bicureera obucureezi ninzagaruka warwita konka ninyenda kubuzaho eki noteekateeka ngu nebintu ki ebirikukora omwebembezi omurungi ekintu ekyokubanza ekyokukora omwebembezi murungi ezo qualities hariho turebere omuangoya turebere omu rubaju rwawe obw'oburi omwebembezi nebintu ki ebyabase kuba nibikukora omwebembezi ekyokureberaho kandi abaana bakakutamu obwesigi okabebembera obwo obwire bwona omu O level na A level ekyokubanza kyetenta being an example ekyokureberaho omwebembezi ashemeye kuba nabe ekyokureberaho oyine kuba ekyokureberaho noma hariho abantu nibagira ekyokukora omwirima nikyo kyori okamanya oti kare
oba cyo kureberaho oba aboro kwebembera babembareba konka kandi umuntu ogu indeed no mwebembezi kandi ashikiri no mwebembezi ashikiri waba uri Edgar kuba notambura bwa nakapapura wakarubataho ninga wakihaho wakanaga mu dustbin kushanga chikurumu ekindi obuyonjo tutakagire hari oyo mwebembezi cheme kuba norebekaje wa bijagamba n'abana barebe bwenu oyine ntanso nahari n'abana ba speed abo kuba mwebembezi umuntu wena nendebeka fast abo kuba woye kwazire kubi ati uri omwebembezi ikitinisa noza kukiyaye tichuru ebisatu biri aho jabirire tokagorraga nibareba skati ya Edgar nari esati mbwene bikushobera ekindi okuba omwebembezi murungi oyine kuba nohurikiriza akuba garaka mweshonga ejo okuba omwebembezi murungi oyine kuba nohurikiriza that is good. Yes. Akwa no wori ahari position no shanga inaru kusingaho hina kuriya hansi konka wabona ine kubahurira nabo yo no yebembera nabo ine kubahurira hano mujungu najangu every day is a learning day birizoba buritachiga mbasa kwihika hanje studio je smart you learn that yes you give it as a compliment na nekindi koko buri umwebembezi wano hurra abandi uhabuze bwabo ne bar kubambagamba niyo nogire cyo watungamo kandi chikwera aho no yega munonga abantu kuba kugamba karaha bar kuhabura perfect ubundi akakiriba mu waza kunchallenge ngarurita cherga yagire cyo yakwabura umwebembezi bwa mu office yawe tuguna challenge nganara nanda kundemesa atogo mutumo gugumerogwe tukakwikiriza ngo ubihika hari ano kwako no kushanga na mukuru wishimira yakweta yakujya taha naho tuyarize kubigonga kujya nuburami nusinga abandi bona torahurikiza kandi buri kintu cyo ndikubaho aha muherwizoba cyaba kine kure kije cyarga kine repercussions yes kuwahurira hargamich kuwanga kura hargamich Rita nagaruko wawe nyenda ngo nshobore iwe ecyakozera umwebembezi umurungi nicyo kiha ubwebembezi ubwo qualities zezo tusharingire wonke eshatu ina rero turebe kutwagumizamo cyankozera umwebembezi umurungi no kutina ruhanga kuba umwebembezi w'abantu ruhanga no shanga zona decision dezo wakora ninga byone bwaza kushara zibazo mu bwarhanga yes hatwashanga umwebembezi ari kutina ruhanga no shanga yakiteka na nombanta bakwebembera then chindi no kuba umwesugwa kushanga ngu abantu abokwebembera bakutamo bwesije bw'amani munonga na nabantu abakurya higuru nabo mbabasa kumanya ngu ece namuteko mikono ye nabasa kuchikora je munonga Lene chinde kuba ecyankozireho umwebembezi umurungi no kushanga ngu nkaba ntwaro bwire kwe evaluatinga ninga shi kufuna hakire okebuza oti umubwire bunahisiya nakoraho ki kutwara hakire okabanza wareba abinte byo bitwire nukora ebyokozireho nahi wahisiya na nebyo takakozireho Lene chinde ecyankozireho umwebembezi umunjuna na hato wunchiri no kushanga ngu nkaba nimpuritiza munonga nimpuritiza abantu abakunchirana n'abari hansi yanje okurikiza neshonga nkuru munonga wajigambo okurikiza bamwe ubwebembezi kwakweza kutunga office ngejo abakamara byona natekateka ngo nwari kusinga yuko manya abandi umunyetegereza kandi natekateka ngo cyari kucwamo n'icyeco mbwe no mushanga at the end of the day cyamutomeza inshongejo ni nkuru munonga kandi mbe naha turiyo ntongera ganira kureka Rita aricho nanye ndakubuzaho kace ngarcyo perfect then tuzeho kace umburango obwebembezi obu iwe okuwabere omukore emirimo yawe girkanzi aho ahishomiraho notekateka ngo kachivinge bwabe noyenda
ombwebembezi bunabire nyine ishomera harimwe bwakivingiremo yes yes achievements ziriho ebinafunde mu byo biriho kandi ni byingi ecyo kubanza nkafunamu experience ningashe cyo wakweta obukugu omukwebembera kandi ekyo nekintu ky'amaani munonga ekibura umwana okwo ahera shemire kufuna akagisha kona karafune ko kwebembera ayerete abantu bamutemo ubwesije kandi ayebembere true kandi obo bukugo bunafundemu na hati nindeba buri kunyambana na hata hinahika no bunaherize mishomo no bunaherize secondary nindeba na hati obo bukugo bunafunde no bukinyamba bukakubuildinga platform pango yamani munonga wow then ekindi kinihiro mu kwebembera nkafuna meme kago inabiri ntine friendship seze nakoziremu nindeba na hati aba bantu no bakurgayo bakanyamba na hata hindi wow yes okay mbwene bintebyo nakugambira ngu mukago nayo einekeriyo nemombekera cyangwa munonga kana n'obukugo byabase kuba natunga kandi tikatika ngo rita kuza kuma senior ya mukago mbwebembezi yakana university kitakutangaza waburiyaho ukahurira ngo umcyara ni guild president mwitendekere yarabarumu Perth ombwebembezi bwawe ukebembera mu Orevo wayebembera mu HS iwono tekatika ngo ayine birunje bwayire mu kandi byo biyo ebirungi byo ni byingi munonga icyo kubanza nkafuname mukago myingi kandi mihango tutune kubashereka opportunities ziba nyingi okijiro tumbambya omushitami oriwe dim stress na beta katuza kuvugana first lady ohikayo mfunaba mbugana abantu b'umutano abota kwija kuvugana ku hotene bwebembezi IGG ojiroti ntuja kuba ntugamba abantu b'umutano bingi kandi abantu binitekateka etari yaburijo bareba nuza kubiyeho cyangwa nikagwe kabe yamani no mbwebembeze na nkagaruka nafunamu njete self control okay umuntu akwiste kiniga nkashiri ariyo kujya ekikanki heyo oyo no gamba n'abantu jet ekikanki reke nagaruka ekindi kinihiremu okiryanshonga ejo Perth ekiri kumanyisa ngo mwebembezi tashemeye kuba nagira ikintu gakinji wajya ikintu gakinji nokore kitashemire nchikutomeza nchikutomeza yes kandi ikintu kinagace nkihamu omubyo bw'obukugu nabasa kwegesa n'abandi kushanga omutansa kwemanya ati ngo kikozirota ahaho mukuhanda inguva ushanga noreba ngo ibyo bintu ukora ngo bikargamo abantu abija kubuza wamazire eki uko kikoruta Edgar yazahore neja nakujya ati mpabura hana ubasa kugesizamo n'abandi bantu kumenya ngo ibyo bintu ukora bikargamo wagambe shonga nkuru munonga ninyeso gabaturire ahero kwemenyeto abarukwetenga obwebembezi abari yumwena obana arengo wa primary one secondary university nari mu bwebembezo bwa government n'ibindi bitongwire neshonga nkuru munonga Perth yari natugambira koko bakozire ibintu birungi wori yo mu office n'abantu abakora bari yo kwabaturikize age program ti abana bonke minyeto n'abantu bakuru yokora arebo ryo mwebembezo kurigira kigambo cyo wagamba okareba wayebembere myaka 5 wayebembere myaka 10 wayebembere umwaka gumwe wayebembere amezi mukaga ukeza office yawe wahandi ngova obuhereza bwawe n'emirimo yawe akabura kugira uwije akakubuza ati ukano bukorota bino mangu mazime bwabe no kurubundi bibasa kuba byabe bitakushemeza abantu omwebembeza abo wabuzubwa okureba ngu yagisa abandi abase bari mbeja kana bagira ibatandikiri ware hateni urukwebuzaho manyangwe ibintu bukabita kugendaje yes nyenda kubuza kibuzo cyamwero ngaricyo warita mbuze cyumwe tuzo mu burango bw'abakama betu ukabalansinga ute bitabo byawe n'ubwembezi bwawe cyo kubanza nkanye ni posti erukwendo bwire
ako posita inabire nyine no kushanga oyine kushanga ngo ishomero ryona abana bona babasa ku approachinga okay posita inabire nyine oyine room yawe iwe nk'umuntu yes oyine room yawe abana bona ugunenda gamba niwe enshonga zawe mbazirita mu office yawe mu office yawe umuto ine bire konke cyo kubanza kina nabagambire kabanza neteka umukabanje umweji nkija njumweji ndakabire mwebembezi hati mwanjira meeting yanyu nyerga shahina kwiste shaitani birikindije mine kutandikiraho shaitani ko bane hankaza kushoma aha kuba muheru koragwe nishomero tubarenda no kukumanya gukaborho akubano bawagwire sharamu ndeba timetable yanje nijishikiriza kandi kinda bembeze bizibu mu bakufuna tubakwenda kumanya abandi bana bako basinga abana no ino kubesya bakabano ba waza kushoma ukabeta bakakushobora aho birotari shangana bakushobora wesya bashomesa bawe kushanga nguwahi ko kamujyo igireso nkantaro niyo nabenjo niyukora akushobora oyine shonga nkuruzoriyo no gamba azo mweni nzigaruka mu akwenda ngo bundo bucaca no matwena turukwata speed ari umuntu ukaraba wabebembeza bamwe tubaru kwestya abaru kubasinga bwenji ekiri kumanyisa ngo abamwe abembeza bari yoko abari yo mashomero abari ahandi nabatekateka ngo nabakamara byo nako kutwatwa kigambira hazo umwe baferuwamo tiyaesya urukumanya gikibaru nari urujungurwe nari hato umumbwe bembeza ubwo mwaferuwamo turya kintu cya academics okuzibalansinga na leadership yes nkanshanga nyine kwesitya abana binkumanya ntogo nansinga baba banwana banje umanya togo nimaya no nshaha zinga hinamujya ntebe ngarikiramo ikana kugarikiramo otine mu kintu kituma kandi uko ari jene bamaya ngo kature economics that was nina benisinga yo koraje umutabana mangu economics yija niwe nuza kumuhabura ni ushanga obiniro bwire no bahabura kuba kwijani waba habura nabonye cyakare wije babine kuhabura mazima ejo njibanje manyisa ngo engaro ibiro no kunabisana mbwendo tokayimarira jangeje ari najigamba so omuriye bibyo nakwabukozire wari babyakwira ukora eshori cyo wabasekwa no ihamu naruno tekateko to bwembezo bukunabenta bwine nkaniza no gukora 18 na 20 no tekateka ngo bwembezo bwine kubwagarire nyuma in terms of academics ubwembezo utubihinde bwangayire nyuma akwa kuba urunumwe yebembezi uturo rya competition garuka mu shongejo okuna okubomba yebembezi tino kubwangayire nyuma akwano ko kuba yo yebembezi ibyo bino kwano bikora imirundi ebiri no daboringa mani yakuba umanye iyo bwire bwora botaro abantu bayino bashoma oboriyo mu nkiko oboriyo mu kwa ranging abeji yes oboriyo muza semina yes abana bayino bashoma hato ine kutamu ama kugumano yenjira mamani akwa nimanya tindihiremu kujangu nihika bare mbasa kushangwa ndije kayihiri 18 konka ebinde bintu nabimanyaje public speech ajine bamwita hantu nabasa kuchukora ushangiwe ushanga iwe wihamu emirundi ebiri mweni iwe wagashirwe emirundi ebiri kandi aho uri noza ni onore no basa kuhika yona nabandi maybe bakusinziro Rita turiyo ntuza kuzombara ngo konka aruhenshonga nkura iwe obwebembezo bwawo bokabalansingo tane bitabo kandi ukakora uko wabasi kuba nokora hari byanyambere kubalansinga bitabo no bwebembezi no kumanya ikindi kwenda
okumanya icyo urukwenda iwe nk'omuntu oshemeye kuba nomanya icyo urukwenda icyo nicyo cyoshemeye kubanza kumanya yes nonda kuba ki oriyo noshomera ki ahawakyo oriyo mwishomero ahawakyo oriyo mwebembezi ebintu byonine kuba nobimanya kugira ngu bikuyambe bikworekena n'omuhanda ogwo oriyo notoramu ekindi ekyanyambere kubalansinga ebe bintu nk'okupa Ruth yayagambire no kumanaginga time yawe iwe nk'omuntu oshemeye kugerayo ka timetable kawe okwe ukamanya ngo mbwire obu n'obu shemeye kuba ninkora eki kugira ngo otakashanga wahereza obwebembezi obwire bwingi kusinga ebitabo byawe kugira ngo hatoshanga amuherwa izoba oshange mwene byona wabikora nk'uko oshemeye kuba nobikora kandi ekyamuhere kyanyambere munonga buri izooba nkaba ngezeho kurebeka ngu naba ekyo kureberaho aha baana nari ngashabe gya binabe ninyebembera ukureba ngo wagumuriye cyo kureberaho buri izooba waba nogambira abeji ngu mushome munonga muhike hati wori kugwa kandi hataho nowa jwanzi ebintu hati wano bagambira ngu bashome bahike erekiwe omwebembezi wabo barebe nohika barebe noshomesa amani mwene ekyo kikanyamba munonga omu rugendo rwanje. Okay, yabare munonga Rita kandi na Perth bariyo bataganira ibintu bingi munonga abana bana abarukumanya webembeze cyo burukumanyisa kandi ababase kubamba koraji ibintu byo bukuru munonga abwenji program keje nebaho otebuzo tukandikana baritaha abana bashire okwijo mu program eje abo kubana begisa abagenzi babo kandi wo mwebembeza hori no muntu mukuru nimpamya hibatandikira ine cyo wapikingirimo abo kuba nibagamba with experience ekibarukora nibakimanya kandi bacetegereza mu program eje asande tukaba twina Aaron hamwe na Arnold kurugantare den Aaron narga Ambara High School bakashomerayo baherezayo kandi bari abebembezi ba head boy no makwebembera amashomerago ore head boy mwenu kandi bakagamba ibintu by'ubwenge mwenu kututaya isaha bishiki ntibatwa balancing aje kintejo ekiri kumanyisa ntibanterebero ango y'obwembezi bw'umwana w'umwishiki na side ey'obwebembezi obw'omuju bwono bugenda buta ebintu ebino ba balancing abata bitubo okucwa mukwabona kokuwa tigire ngo bari abeshiki babatreramu konka bari mbatshobora ngo bakaba betreramu kandi batereza na qualities ezabase kubana zibakora ekibari tikibeinaha kandi ntwendagereka kubabuze binde buzo abo kuba ninsho ngabo nki twabatayisa kwenda ngo mwejeri yo kwa heru abo kuba egitamu nanta kwijika kubi abona bendi yo mwebembezi nkebemberaho munonga primary secondary university konkani nyushika ngo mutamutu tukastira mu bururo bana hata nuko biri tindu kumanya mbeja kubamba tuganira program nabageta program urugendo rw'amagara kandi tukibeinaha kureba ngo babaza kubamba tuganira bingi. FM, Revival Radio. Ebi Yesu yagambira bekibe ati nagenda ngo mboneze myanya umurije imuri turamu akayibura amabanja ganje yawabanje akunda kubasize mutima gwanje otagaye imbisa Yesu ni wakurinzire kandi ni wishuka obuya bangwa aha mushara bagweshoni akagambiraho ekigambo ati cyawa basisi mwakira akayibura amabanja ganje yawahabwanje akunda kubasize mutima gwanje otagaye imbisa Yesu ni wakurinzire akagira ati ensi kweri banga muhumure mutakacekentete akuba obwire bwayori
twajaga tugumize mukando gw'amesho tugatera mujuri Yesu akayihura amabanja ganje wabanje akunda kubasize churemba bwanje otagaye bisa Yesu ni wakurinzire ejo byanye turetegereze aba Yesu nakugishitamamu oyeshishume orebe yabaniwe wakubasa kugushitamamu akayihura amabanja ganje wabanje akunda kubasize churemba bwanje otagaye bisa Yesu ni wakurinzire akayihura amabanja ganje wabanje akunda kubasize mutima gwanje otagaye bisa Yesu ni wakurinzire akayihura amabanja ganje kuruga mucyara Liliana basa icyeshungure cyo cyasiza kimwadakika emwe yarenga arshaha ishatu z'ikireki turi ahantu tuganira n'abantu aba bamani n'abishikemanzi barigiremu iwo muntu noma kushoma primary mbwe ni umuntu kwarashyo muri voye umusimiro urahanga no wa primary nawo nagira ate bintu bugumiri iwota kucumanya ibintu byo ta primary gumiri ate bintu kanabukozeri muntu we ebintu tubyangwe deni uko mu secondary cyo kibe kindi kintu kandi ko garuka wataho gundo murumo gwo bwebembezi aho nubwo bwo kumanya ngo ibintu bya kamushukari omwebembezi bana roreta wakigambaho noti n'ubutahimuka nyobo nabendi omwebembezi nkanti na hati ndi omwebembezi by the way konka mbweni nti no kwimuka batampurra kandi ntarimo mbwenu wori omwebembezi wano yebembeze bintebyo ukamanya ati tinshime kuba nindemwe ahabwinshi mbakwereza ubushobozi bukakurema kandi abana baba kuteiremu obwesije ninga abantu bona bakakutorana nkibanchoreka ngo arahishonga ibaye mbakureba mu baba kamba kureba mu ngunoja kuba no bakura yuko kukaya bwenche no ba disappointing abebembeza bari yoko tutiri abana batobonka tutiri amenyeto turi abebembeza umwe na himuri kutandikira members of parliament MPs councillors district chairpersons abandi nabaye na naba ROC siri councillors nabandi reka twebembere j'abantu abastere mu bwesije kandi turebe ngo ninca kare aromushomesa wanje nabamweta natambiriye safu ari butsubo uko murishema nashema na rushenye deputy head teacher akanshomesaho aza katugambire kigambo legacy ekirari atkore bintu nyinshi kare ko ratahe ko raryo mu office ejo bagire bakwijukiraho icyo nicyo kirari abanyankore nibacyetegereza je mununga bagire ngo konka nanka katwebembera ngo mushejo gwakakora ibintu ibi bagire bakwijukiraho nko mwebembeze kandi ntegateka ngo rita na Perth abitwinaha ombwembeze bwabo nishonga bwenshi bamba kugira ngo kubabe baza kumura nari barukuza kwandingova hagira beje babebuzaho okwebuza nje banchuma nyisangu aine legacy yawe ewatsugenyuma habo kuba wote ne ikirari tubine n'icyo bakuza kurondaho yes tubinaha kandi turi ntuganira nabo omushayitu ya kabiri kandi shayitu nshayishatu kunkane shayitu ya kabiri program eji ne kuteba mwe center bakigaragara vocational senior secondary school abantu bashangwa omboro bukanga isingiro no bakumanyisa ngo twara umwana wawe abase kuba natunga ubwegeso bwa mutindo kandi ishumbiriro kakoraje umuntu wa senior ya kana na senior ya mukaga mbwentoshemeye kuba noferwa kutwara ayo mwana emyanya eriyo kurga senior yo kubanza mpaka senior ya mukaga obundi okwa kubanonda gamba no mwami Julius begumya gune head teacher abwishomereri eri kumanywa
nkeri ya kigaragara vocational senior secondary school yuhandike nambeje umuterero mbuzo uti wo ucukurota ishomero kandi ukoraje munonga n'umucukura muta muri yo kumcyaro abana ba senior ya mukaga yahwiri Perth na Rita erishomero bakatungama abana ba 20 umuntu we kandi ubwo abana bakashomera umutenti senior 6 bakashomera umutenti cingamba ni manyango baturire mbwenu utagira ngo nebizimbe tuko tubwo bwegese gamba na Julius Bigumya arizoro mshanju emwe 41 19 nshanju neina zoro mshanju emwe 41 19 nshanju neina jakubano gamba na teacher abwa kigaragara vocational senior secondary school kandi abankeshomero baterize ente ekirigito cha revival radio ubutwan celebrating emyaka mukaga ente yo bagitereze mbwe noreba ngo twineshonga bwenje ntagamba abantu abakandi turugamba samani menje okay nagabwa mperere kiruha wa Rita nare wa Perth yes to naherere ko wawe okay so twaza owa Rita ntwenda ngo tuganire omukushomoku okomwana w'umwishiki arimo challenges nyingi ubundi utarohe bizuwe bwabase kubana ubugano bwabe no shoma high school yawe nyongo mwana w'umwishiki ndikushoma high school ninga secondary school of course ebizubu tubikaburamu yes byo bikabirumu kandi cyasingireyo kubanke cyamani obwiro bwinji ko mwana w'umwishiki no shanga abantu abakwetorire bakopire okay yes abantu abinje bateka ngo mwana w'umwishiki hari byata kubasa hati nyondo kushoma mu secondary nkashanga ngo obwiro bwinji bateka ngo abana b'iki sciences tabakuzibasa A level konka nkagezaho namani kurebeka ngo nimbasa kukoresha cyo batakuteka ngo ni mtinkubasa nkagezaho munonga nareba ngo kubarene bajya sciences tinkuzibasa nyoni basa kuzayo nshome nzibase kandi mpikeje munonga endijo challenge inafunire omukushoma nyoko mwana w'umwishiki no kushanga ngo bwiro bwinji twantushoma mu class no shanga nbachirangu mathematics is hard hati nyonka nkashoma ho mathematics A level so nkashanga bakuzira ngo ngo mathematics yo A level tokaje basa word yo mwishiki okwe kwabeja binji mwenu kababoja bitwabe bariyo mashomera gande niko babire batugambera ngiyo mwana w'umwiki nokora mathematics ya A level konkanga je tugaho najishoma kandi najihika kandi wajihika okay so mbwenu oyire hwebyo tare kinde cyagarikire kuteganisa no kuteza umutu ubundi ukagira utkanda high school kayaguma tare kinde cyamane cyabicuru okay umuntu nabasa kwebuza ombwiro o Rita ukora ki vaka nimpango mnonge ya senior mukaga umwana w'umwishiki nabari temptations nyinji abokuba no manya ko kuba free munonga nabo freedom ejo mwene hendera wote controlling ne kutomeza yuwe bazutakwerinda okusya obubwire kandi hatu no burayamezi make munonga kumurka nangwa vaka yebire ndingwa nijane rinke ya mezi 8 konka hati twishizeho amezi 5 vaka ejo mwene ngerezeho munonga kureba na ekipinga bize mwene nagezeho kurebeka ngo tunazaho nkabure cyo gukora ngo ngumenshitami umuvaka yanje nko kunana kugambireho secondary kandi nyebembere kibine cyo bakweta scripture union hati skini zoro muvaka na janti nimbasa kwija volunteering na scripture union Uganda azabine offices zabo hanu ya bomambara hato bwire bwanje bwinji no himbire nimbumara tukuburenjiri kandi tukubugana hona nabana batona neminyeto tukubagambira hari ruhanga kandi tukabore ko muhando guhikira okay so ebyo base kubambe kutrabize tuwaza kutekateka abindi apana okay
yabari munonga Peruth turi anshonga y'obwebembezi again turi abwebembezi kunkantu wenda kurebera umukushoma kwawo uko turabugine mu bizubu umukagira uti bya leta obwebembezi obu nari rumwe bindi byanteganisi nushanga bukabambirwa ngumuka umushanjare kariyo challenges nka school fees n'ibindi yotare byakuteganise bero kugira utkunke bukabira hake kuntura hanze bunabendi mu high school iyo bukabiriho obane imbere y'ishomero umwe kushanga ni ndwara uko shanga n'urwara okay alsazi nkebyo kwa video mashimiro alsazi urwara wanka zikazi zimba bazarhanga kurewe kangu namaraje nihika kandi kindi cyabici bazanko kunteganisa kushanga ngo niwe wagwa bakwereza nk'ikipapura tukuteganisa okugwa tukuteganisa cyo ninga abantu batwarubire bwingi tuzo meeting tushobora heri yishomero aha muhora jet za conferences za seminar omushanga otekatiko tobunda hatebe na bibi atutwarubire bwingi aha niwe head oyine kureba ngo byazo order byahwaje mwe muko akwani buryo umuntu aha no hika aha mugwa bati hato umushanga nk'ikime ibintu bimushanga tokuzireje uhura cyakuteganisa kunka egara mama n'ujyo nyine kushika itoyina kureba ecyakurema kunka nimbasa gukora ki ekirabase kunyamba n'icyakare ecyakubasa kwihamu ukaba umuntu w'umugasho okay ahanshongejo egeno rino jigambo yo kushanga ngo challenges tuzurukubura abo kuba n'ubwakubudara umwebembezi trust me ebizubu byo nibisha konkechi kuri wabuhandura ingota niyo nshonga nkuru munonga Peruth nakugira ngo ebyabibija abahanduringa kandi babase kubanu nargamu nahika hari okay tubinaha kandi turiyo tuganira nabo ninyenda kubuza hondo kuzagaruka owarita abana babishiki twakigamba okachi aheroku nibatekateka ngo bwebembezo obu burumbade n'impangu burumu omugugu muhangu no yekora aza kiretera bamwe abari yaheru ugu n'umurango gundi kwenda ngo terera abana bari yaheru eminyeto okukira munonga abana babishiki bati nebyo butegeki bati no bwebembezi ande kigambo butegeki ko kukigambo utyo abanyankorene bakushara bamwe no shambwe no wagira ubushobozi bwinji munonga kutegeka so obwebembezo obo abana benji emenyeto abariyo no babutina kukira munonga abana babishiki iwe obasize ebizwe ebase kwambija mu wabirabamo no muranga cyo kubatera abana babishiki abakiri no mukwa abari kuzayishimero second time yaza kwishika ahantu bakano batera ubururu kandi uburwa kuza kubutera nkegisande nk'ibiri nko kwezo kwa kuri nko muro ubwo nagambeki ubwo gambeki mwe n'umuto mwahura ajate ninzahi timbereka konka ejo kubanza cyo ine kumenya umukwebembera nuza kufuna imigisha nyingi eyo ndijo mwana ubwo atakwebembera kwaso utafuna imigisha mingi eyo nero neri nyingi mazima okay okuvuga n'abantu abakutiraho abo takubasa kwija kuvugana wotari umwebembezi akuba n'uriya ishomeriwe bari abandi mabasa kushora ekiro kumanyisa ngo post yawe ningashe position eyo yine ni kuretera wahikana botashimiye kubana nabo tashimibwe kwishika okay ije nshonga nkuru kandi n'ikindi ko kwebembera
niwe abumuka family yawe neyeshimira kushanga mwe nko muzirija nka video ajate ndonda Paris ukaje kubakikana wakufuna bito mwana ino kushanga muzira ronda wanyine ai nabaro kuburumbandi ngo hono gutumwina nashomera ushanga utabwino mwana we sasirida akamukurondera muzirija shaitano oriyanshonga nkuru again abaturikize eminyeta bariyoko gezaho ku rwana ngo girahi wamanyirwa kanci gambende tuwaba mwebembeze ngo bakumanyire ombwebembezo bwawe mwishomero toru kusinga abana bagenzi bawe mu kerase ngo bakumanye ngo ogo mwana nakora jogwa ugogo abakireba omu byemizano toriyo aba tokuma kwirka tokumanya mupira torukumanya kweshongora omudebate torumu ngwenu gezaho kuronde cyo waba kandi nacyo nchikuretera wamanywa nka Perth ko ari nakushobora ngo ibataza kuronda abazire bakija vidi umwana babanza kumurondera nanka babanza batere kidi bakora rukoro babona kutunga yes kandi no mbwebembezi obirunje byo kufunamu dushanga okugamba n'abantu kitakugumira ejo neshonga nkuru nayo kitakugumira confidence ebyahiguru nkakutari mwipanko confidence bahiguru okwetina kuriya kurugamu mutwara kubuza mugarikemo kandi ushobore mutakubuza mutabanza ayo bizabuza ashoberwa hariye byara konko umwebemeza babona mano uhada speech ogiroti atoshanga umwana cyakwihamo bwobobo nakutina mesho gabantu ejo neshonga nkuru nayo abaturikize kandi abana aba bari mbagambe ibintu bingi munonga kandi byoshemeye kuba nokora Rita ubundi oyiwe nko mwebembezi oyine bingi byobase kuba noyihamu rode notujyango inahoraho ku volunteeringa tinkwamye ngo wabe utari mwebembezi okunoku bakabambaza kwita abo kwari abandi nabashomere ukukira kunga batine nango nahiba kuba bega muntu iwe notekateka ngo omwana w'umushi kwa kwita abo mbwebembezi bwine cyangwa cyo kubasa kumugasaramu obwebembezi bwine bintu byinji munonga evukongera aha mwana akukira munonga umwana w'umushi ecyo kubanza echaman munonga kinyihira ombwebembezi obu ngo kuperuti yayagambere confidence narishi obumanzi ninga obutatina kushanga hati nimbasa kwemerera ngambo mbisho gabantu bingi munonga noma yecho nekintu ekigumere cyo kukora abana bingi ba hati konka ufundemu ejo confidence narobo obumanzi kugira ngo nanye nimbasa kuza ahantu nyegambeho ekinde cyamane ekinyihiro mbwebembezi nabo kugira ngo mfundeme mkago y'amani munonga nashanga nimbasa kushitamana n'abantu bakuru bamani tugambe hamwe kandi bampe ahamagezi gabo nshanje ngo nimbasa kushitamana ngashugamana n'abantu bamana nayo ntakwasa kutekateka ngo nimbasa nanye kufuna akajishamba hihi so ombwebembezi bumtireho cyamani munonga hamagara ganje kushanjire ngo nimbasa nanye kurigayo nkafunaho platform nyinge zimbase kuzaho kugira ngo nanye nimbasa kurigayo njire nke kinagamba platform nagira ngo abase kuba nagitunga yakabanta ababe natikateka mutari kakonka abo bwebembezi nubukuretera wahikayo ekinde kintu kinarebera ombwebembezi obu notunga respect ohiko mu office muntu we indeed yes bagira ngo heja head boy na heja head garo no bari umuntu wa man aba bari umba bitagambira kwenda ngo bakatsitera umuhimbo itwe eminyeta bariyoko itwa abantu bakora bariyoko bari kwetenga kuzumbwe bembezi turiyo ntuyirro bururu turiyo ntuyirra bwito bwa government mbwenu no buryo uko muntu eshuncho cyawe takwemanya ngo nubasa kukihayo kandi oyibembera abantu
okukira munonga twaheza kuhika omu offices dekatihiriza abantu baitu nk'oku babase kuba mbatamu obwesige kandi bakasitorana batatwifuza nomu omuntu kwefuza ukefuza otabwenki twabase kuba nsitorana omuntu ogwo tibaine aha kandi bariyo bataganirira ninza kugiraho nti kakye ngarikye kandi ndukwirira turukwirira kuza kwakira amasomo na messages ntwija kushemererwa munonga twatunga eminyeto abana babishya baryoko nimwe mwereze contribution yanyu aha bintu ebi bukure bagamba abantu aba nibingi munonga kandi bitashemereire okutwara studio tukabukwatijaga omu program egi. .2 FM Revival Radio. Revival Radio chendanisha tukatonyeza ibiri y'amagara umbwijwire cyeshunguru cyatikiza cyumwe adakika 23 zonkeza ringarsha 3 zechire kintu sima mnonga kuboroho kandi tukuratire program yegeri ya YouTube kandi noyongera kugikuratira no kutureba abacyara batayisa emanzi barukongera okugambira bingi munonga ebyoshomeye kuba nokoro kargamu okukira munonga eminyeto abaryogo abaru streaming live www.revivalradioug.com ekimurukora nechamana munonga kandi messages zanyu tuja kuba ntushoma comments zanyu nazo tuja kuba ntushoma n'amasomo turiyo ntuzagacira mu dakika nce munonga programu erukumanywa nkayo rugendo rw'amagara nda Anthony mujungu baje kandi umushuganiso wa programu eji kaburijo abwemba bazaranga yes Rita umuntu ahera nda kumanya n'ikindi ki
tarukweba omu high school yawe no mu primary oba nikibi oba nikirungi? High school nangwa ekamara obwire buringwa emyaka 6 konka ekintu ekyasingireyo nashe kitarinye bo muri egyo emyaka 6 ija nkaba ndi omu senior ya 6 ogwo mwaka oguhwire tukaturi nko tame ya 2. Yes. So tame ya 2 ninga ya 3 tinkabasa kwijuka je. Okay. Tukaba hat Maryhill High School ninga ishomere nashomiremu neri abanyakaturi kikonka twineyo ekanisa ninga shitwa abakristayo ni 20 shoma twenga haza twine na chaplain witu bamweta Reverend Justina. So hati tukaba twine abeja babenu benda kutebwa he mukono konka tomu bakristayo Bishop witu wa Ankwere Diocese, the Right Reverend Dr. Fred Sheldon Mwesigwa akaba naije ishomero ryitu kuba no yabatera he mukono. Hati no manya hariyo go mukoronto batwine kweshongora anthem y'obureberezi mwenu nka protocol. Hati kugira mwenu ntwiro mu diocese iteje Ankwere kandi hata buna bentu muto turi nko muza Sunday school tukatukunda kweshongera byeshongoro tukompitinga na za diocese zindi. Hata wobwire ngo bunayegire mu mwenu anthem yitu y'obureberezi. Hata hariyo go mukoro bishop yabe naza kuteka he mukono ahabeji nanye nkafuna kagisha kwebembere jo anthem kuba nkaba ninjumanya je munonga mwene je chonje kinte kita estarinye bamwe no muri ejo myaka 6 yo ne inama ziriyo cyabere kirungi munonga tukaba kirungi munonga tikirinye bambwene Ritori yo murokore munonga. Ukajunwa mwaka kigarekera mu abantu abo bundi watakashira rudiya kimanyi kandi ranga ebyakorere okuyana umwikiriza nubwo abo takamwikirize bwabenorabo samari mwene Yesu Kristo akanjuna ebrashatu byo kwa musanje 2019 kaba ndiyo musiniye ya kashatu kuyo Yesu Kristo anjuna mwenu omukujunwa ndebireme ebintu byinji munonga kandi shanjire kubonire munonga omukujunwa okunshanjire funda kagisha kuhikana n'abantu abamazire emyaka myinji omukujunwa kandi banyamba munongo mu rugendoru. Ekinde kirunje kinshanjura omukujunwa no kugira ngo ndebere omagara ganje ndebere Yesu Kristo nagumana nkorre by'amani munonga ndebere nanyo mwidara nanteko murindi. Ekinde ekirunje kinde kinshanjura omukujunwa no kugira ngo mwenu fundo obusinje bw'amani munonga obundebere ngwense takabasa kumpereza. Urebere mu businje bwinji kandi obw'amani obwenseje takabasa kuhereza. Yego. Ekiri kumanyisa ngo kumwikiriza no mwesugwa ko kumwikiriza no mwesugwa kandi byawo nabikora kandi obusinje okushemerwa amagara marungi obwebembeze butwantagamba nebindi nabiraga aranga. Rita ngambira kantaka ndiyo niza kureka ningaruka wa Perth okuba mwebembezi ori omurokore nkimanyisaji okuba mwebembezi ori omurokore mwe n'ekintu ky'amani munonga kandi iwe nkaha mwebembezi ori omurokore nkikutekaho nkireta waza omwanya ninga position kurebeka ngo oine kuba cyo kureberaho munonga abantu abakwetorire kandi kuba mwebembezi ori omurokore oine kutina Ruhanga munonga kugira ngo nobwere nohereza ninga shino yebembera abantu abakwetorire kandi ori kubahereza amerwizo barahanganwa kuba kwebembire kandi oine kurebeka ngo mbyone byo rukora oine kwereza Ruhanga ekitinisa okore ebirumo Ruhanga mwene ebyo kukora byona reka abantu bakorebe mu Ruhanga. Okay. Niyo ntansaho mbwenu eyo murokore wo mwebembezi notari murokore wo mwebembezi twoko. Okay. Rita nakugira ngo obwebembezi oburumu okutina Ruhanga kandi okumwikiriza ebirungi noba nobireba kandi bintu novambiragamo Perth. Obwebembezi turi yanshunga y'obwebembezi again
iwe no teka ngo nikiha ekyo rukwijikaje munonga ekyo rukugira oteke mbwenu tikiri nyebo magara ganje unabe ndi mu high school kati besingira high school ekintu ekitari nyebwa tukatutayise Archbishop wa Uganda kandi kutwaye tujye mu congregation ejo naye nkanyemerire turiyo tuyeshongora tutere ingaro nakushora kandi aza kureba baha cathedral eyabwira yanjye yaho nyemerire narabaho ampo mukono antaho mugisha Archbishop mbana bono yemerire niwe yombyawe antaho mugisha na Bishop wa Bushenyi Right Reverend Johnson twinumujone bona babiri bantaho mugisha ngande icyo cyo tikirinyo ebyawo kamutira hanga yabukora mazama okay wow ubwo no mugisha gutarwa burijo kandi mukora umunonga Rita sorry Perth umuntu nanda kumanya ubu murokore ubwo bumwebembezi ubwo kore ibintu kabisingo kabihika tugambireho summary yawo yo bujorozi ngaje no mwaka bw'2017 okwezi kwa kabiri 2019 abundi niba wabe wagire mu byo rukugira otebe kuntaramu ikirizo ubundi tanakube nimpuka hindi echa nyongire okujunwa nabo kushanga nkanyine amagara mabi kuguma n'indwara ukana ukoriye ndwazi okay konka obo kwihobo bwire nkari amagara gahinduka n'abazire baje at least hati okay abazire nabone bateganisa bwo bari umwana wabo nashasha utamishika hagati nugenda amisho ugirotiye konkari hangabire w'imbabazi notekateka ngo hariho umutano muhango munonga hamwebembeza umurokore notari umurokore kiriho akuba nushanga umuntu umwebembeza ko atari umurokore umwe nakora ibintu kandi ibintu bizagwisa abantu binshi umuko kuboroho umuyu warhanga agumana yakwebembera na n'ibintu bwasharama abantu bahisa mugisha niwe mugisha ruhanga ushanga why am decision it affecting abantu bagishemererwamo utasasire abantu umurokore ariyo nagambe nshonga nkuru munonga Perth umurokore tashemeye kuba nacwamu ikintu kiri kusasa imituma y'abantu no kugihenda mwe n'umurokore shemeye kucwamu ko umurokore utatera abantu kiboko iri kubasasa munonga cwamu ko umurokore kandi ibintu ebyo bibera mu obwarahanga tube inaha ntuganira nabo kandi turiyo ntuza kwakira amasomo na messages na comments ya YouTube ari yabo abutwatwine kandi babatkuratiri nareba munywano wanje umweshongozi tsasirwe apofia ariho turikize kandi yanasima program eji mukama chikwera mugisha kandi newe yebare okwejo nseshitroncho kiranga yakwereze okweshongora kandi urukwimse byeshongoro birungi munonga mukama kurinde okay nareba Christmas mudura yanasima programu oweshemwe Perth twakureba mpumbi ya Dorothy deputy teacher wa Bishop's Girls rushere nagira ati ndo mbahurikize nagira ati I'm here listening to our heroes wati narahanga kandi ukagirota ukashomaje not even okay the sky can be a limit go girls yanabagamba binje munonga konka nagira ngo uko kutina rahanga kandi ukataho umutuma no kushoma nushomaje muntu we kandi nagira ngo ibirungi bikiriyo mbija mugumize mu mutemwa mani nabindeze birungi byonga ubwo deputy teacher wa Bishop's Girls umurshere yebare oweshemwe mpumbi ya Dorothy
okutuhurikiza utaramyiza abantu barishere kandi bene munonga mbahurikiza revival mukama akibahera omugisha aho omburuzi Brita twakureba yanasima program nawe mukama kikwera omugisha omburuzi naribaha na munywani wanje w'izina Anthony nagira ati mukama simwe ninkwendeze birungi byonka kana mu program yawe y'urugendo rw'amagara Anthony narga ntungu weshemwe Anthony yebari kuturikiza kano kunda Revival Radio akatukunda naume omunyeto okurga rukuba masha nasima programu muhechi Pius kurga kariyenje nawe nasima programu rwanya mahembe guno bamweto hanagira ati amuticha kwesiga agree nagira ati leadership during high school time motivated me to pass highly nagira ati kandi niyabase kuba ninkora ekinda hati bamweta ticha twesige tucha kwesiga agree yanasima program wage nareba munywani wanje Elon former head boy Mbarra High School Elon Mwesije yanasima program kandi aroha turikizo taramchize daddy the very reverend Canon Nathan Bobs Mwesije dina wa St James no mchara wana family yona ntubakunda kandi mwebare kubaye mutaramchiza abantu bakashuzawo Revival Radio. Hello. Yes please. Nizunungu byawe bare program yebare kusima weshemwe ntugamba no kandi watera nkahi bito no magambo na Jennifer Mugume kugategoro nasimara hangabwa bicyabo yes abo umwana wawe wareba yazinwa na mnongo musi babazi simemba bazi ngere kubakwasa ngere guma bajundwe Hello. Amagara mwije. Revival Radio twakwakira sebo. Yaje mujeno ngo waje. Ndiya ubamba wishemwe ningamba no hakandi watera nkahi. Wagamba na mushabe kurwa binyakigara mashema. Bena siyabuze zoga bicyaho. Umukwesiga mukamatara mu kuferwa. Yes. Bagumize mbaje ngo kandi arangagumize ngabarimvira abahereze cyo bakwetenga bona. Nija kumisariza mu gihe mo kwangura. Victor Masheruka rahuki. Yabari Victor kurga Masheruka Revival Radio. Hello. Wishemwe Anson wasibata. Ndiya ubambe wishemwe. Nguni Catherine mission coordinator Nyakashita. Catherine twakwakira. Yabari program. Yabari kusima. Bana b'imyetabo. Yana Anson hasigura hatari ikintu cy'urugi ko gwembeze. Rero gwembeze wabujunwe Anson. Niva burungi munonga niva kwanguhira. Yohani 15 16. Najya timu mwantori ni ninye nabatorine. Ugende mwane byana kandi byana byanyu bugumeho. Urere cyo murishabishe bona mu izina ryanjye muri ya cyawe. Amina. Mwe no bwerembe ko kuba ojunurwe. Umuyokora nana kwebenda kumwana kuyanagamba no cyamwe kintu ekitarasasa abantu. Kandi umwerembezi tagera cyemega. Baba kigambire naha. Kandi umwerembezi dokufaga cyera mweryo. Bino umwerembezi ahakuba bamwe bakujuma bamwe bakwatebu abagandara. Bino umwerembezi betagera cyemega. Ekero kirungi mazima niwe barabishyabo. Amina turamukiza abanyakashita utaramukiza umburuzi Elon. Hello. Yes please. Ejino Ivan kurga humuro ushenyi. Wabumuro twakwakira. Nisima ubucuruzi bw'abitabo. Nanye ndakanditi omwaka gwanje gwa senior ya kana. Icyo ni kirungi munonga mbwene bigambo ebyakumbeka. Byanyombeka munonga. Amina. Kandi yanyongera okuhamara omuri Yesu. Kare kirungi.
indeed niwe kiro kirungi kandi mukama kuhereza icyo urukwetenga kandi tumuntu we nagira ati bigambo ibene kibyankora Julian Kiyanja nagira ati ndohomba urikize kandi God okay with God everything is possible nuko kuyanagamba okay good evening sir, thanks for the program. Daudi Taibwa kurugara haro Kamomo stage okay na okay yanasema program yabade kutusima abantu aba baroho kandi abataho comments zaba YouTube twine nabo ukugira okutwarishoma okubaransinga by'ubwato harimo akatwatsa Apollo najya good evening Anthony, welcome to the program. Bamwita Apollo kurga kabwohe asimire Evelyn nawe yanasima programu yes mukama chikwero mugisha Shina nagira ati welcome to the program okay Roro Modo ebare mnonga okuntra Roro Modo wa ukani kwendeze birungi byonka Shina kurga biharwe Evelyn nagira ati ndoho mbahurikize narga cyuruhura yebare abana bambatura kandi batireba abari ya YouTube bambatura kandi batireba ibintu ibintu bibiri kandi bukuru utabine tukuzaha YouTube ngo byazayo ngwenu nikikuru munonga nagasha yanasima program twatwamurebere kansi mesara narga Saudi Arabia hariyo nareba program age obutwantandika program age nanagambe Pruthamwe na Rita the program age nerebwa abantu benji when we have people from Saudi Arabia that are watching us mukama chikwero mugisha kurindire yakwereze nibyo urukwetenga abia turyahebwa nagira ati ndoho mbahurikize ainemba bazi peace twakureba kurga St James Katwamba karuyenje kakuru arho kurga nkokonjeru mwebesa medad atwineje munonga kurga Dubai wow niwe mukama kwereze cyo urukwetenga cya kuturi Dubai urijeyo ugure protos torbaju yombe cyamaju ugiga hari achukor Perth Mazora arwa owishemwe ebare kandi munyantu wetu munonga ndukunda kandi niwe bari kutukunda utaramikize abantu bargando rugando mwe bari kubayo n'urugando nari nyakayuru ikintu cyo ndikikora munonga konka tukunda munonga hamwine nagira ati twakwakira ari nanye Charlotte twamureba kurga Bishop Stewart University nagira ati ndoho mbahurikize okay nagamba ahanshonga yo sharing experience yabo kandi nagira ngo kubagamba okubabase kuba mbarabamu ombwebembezi bwabo mukushoma kwabo ngo bine kibyamukora nko munyeto kandi byamugarramwe amani message nuko najita muntu mu kugihindura nkajibatera omurnyankore Rachel Chompeire najya good evening tusingwire nagira ati you are welcome ainebyona Alex omutezi wenanga nasimo bujuruzi bumo okay bwabishiki no gumisiriza omukushoma nda Alex omutezi wenanga kurgankahi nsike Nyamitanga okay taramukiza abantu banyamitanga kandi tubineyo okurwa mudini yitu Nyamurungi eyenkaturuka nabomba turikiza munonga habwa Ready Age mbwenu rengo Ready Age itegwera rubajurumwe ne yakira bona n'inshunga bwinshi twayakira omwishiki wetu Ritaha kurwa mwishomero area Merhiru ishomero Nyamurungi ko businje Lois twakureba kurga kabwohe kandi nawe anasima programu akatwijuka twakureba hamwe na Hambo UG nawe yanasima program akiriza Breya twakureba kandi nawe yebara kutukuratara no kureba program weji mukama chikwero mugisha Revival Radio hello
ogutiyabura. Okay, katu. Hello, Revival Radio. Revival Radio, hello. Hello. Twakwakira wishimwe ntagamba noho kandi waterera nkahe. Yabare programu. Yebari kusima wishimwe. Ndaneta ngise bana terra nshonji. Yes. Ashema. Umurshema, yes. Nani sima bujuru wabishitabo. Yebari kusima wishimwe. Kandi kongera kubashabira mukama kabebe mbere no kubasajya university habo kubishitabe ni kwa kusayoba gasaba barko marara. No kongera kubashabira mukama kabakwasa bakagumiza no kujuna kandi kababasa ukumarira university. Okay. Yabare program. Yebari kusima wishimwe. Hello, Revival Radio. Hello. Twakwakira sebo. Hafiyota. Turi aho ntugamba noho kandi waterera nkahe. Ndabashobora kuja chamero hawa. Washemerwa bambe twakwakira. Program. Mshaja yashemerwa mnonga newe yebare bambe kusima. Nuko ni ejo program y'urugendo rw'amagara. Mshaja we yanatera kusima. Revival Radio, hello. Hello. Twakwakira sebo. Yes, Radio Revival. Yes, please. Twakwakira sebo. Banyita Mushere Noeli. Mushere waterera nkahe. Umuri mutojo Shema Mijena. Shema Mijena. Shema adichabo Shema tubiki abosha ba head boy. Nangwe cyane tuzakuntera abantu bona ngino mejo ogmote barse tostini chansi yo kutera sumu kandi chansi abazibita bamwe bakuteza konkandi badikunda hata abantu bingi mbadihurikereza kandi zona zikubaho zona. Okay. Urugendo rw'amagaro rwe ndikunda munonga kinshi. Yebari bambe sebo mukama kikwera umugisha. Hato urugendo rw'amagara ndikunda munonga kandi takorergaho mukama akikwera umugisha. Patience kurga Nyamarebe neshangwa muri Ibanda North. Wa Honorable Chome Xavier Kampura. Roho kandi aturikize mukama kikwera umugisha. Natukunda Jovia kurga muri twakureba yanasima programu Abnai. Ubayo ukurwo kushima nawe ahurikize programu eji. Nareba Harovrin nagira ati mwebare programu mwebare byona nawe yanasima program. Peruthi yanangira ati nindugarugando mbwenu koko wishemwe Peruthi Muzora taramkize mwami wawe n'abantu barugando mwebare kunda Revival Radio. Messages nk'eshatu twakira amasumu 3 tuhendere programu ejabo kwa nindeshaha turukubi mbwenu twatunga yunkuwa icyarza Yesu Kristo kuba mujunu w'amagaraje ari abo abaturikizo kukira munonga minyeto nshemerwa munonga abo kuba ntibantu na programu eji takatunga abantu nkabo. Ashikiriza Breya na Arga Kampala International University yanasima program mukama kikwera umugisha. Ndumusinguzi kurga Katete nawe yanasima program. Ogunoha amazina ati praise kwamba mweta praise na Arganya Mitanga yanasima program. Desire narga Metoma yahandika Betoma konkani nja narga Metoma nari nabuhari yeshureke echo twekabyo tukamanya. Gunagira ati Esther okay from Boma yanasima program nawe nagira ati nakushemerwa wishemwe studio za Revival Radio ndi mujuno weru kurgabutsubo wa munyana wanje Eliesafu natamba ebare kuturikiza. Ogunarga katanoganya muyanja isingiro mbamweta nkuba Amon yanasima programu. Dafini chito hamshang dafini no chimangu tuenda kuija Shema
216 nka Revival Radio twijayo Shemaho Aban twenda kwija mazima tukaburengeri kandi abantu aba batwetekateciri mbwenu niwe bitemwe nkeito urebe ngwisha abantu bashatu bonga. Hello Revival Radio twakwakira sebo agone gumoshara kugashere mwizi azuma cyajyanye ikintu mavu kudatarabiremo. Okay onka yo program nyinshi kunda amazima mukama kikwera umugisha kandi nkiza mnamwa kusanga last time mukaturetera bojo hati twarita bishi ati mwaturetera bishi. Okay azuma nkite minyeto ntugamigwa mu mnonga namnonga nsima bisho poatere already abantu ubona wo uri sabo yakunda nabaramusya. Okay na mama wanje timbebwa media mama wa muramutse kandi ni maya kur kwijukanye uko ni kikuru munonga. Yes turebe yo babiri tuhendere program yeji kandi umuntu gwe yanasima tumwe bari ku balancing aje kintu mukateritera boja tumwareta bishi. Hello abishe mwe twakwakira network ati akutarza wanje weshemwe n'abakira bisawa. Aha twakura wajya ngumba kwetu wakandi waterera nkaye Banyita Karo. Teacher Karo. Yes abisaba n'abashemerwa ndebe baroko yangana kandi nyonko umuntu mukuru ndinka yabakeraho omyaka konkani mbahabura baheze high school abiriyendo bijani by'itangubiri abuko campus yangira abamuko mutaro wawakira kino abamuko kuza campus ayebwa life bonera aba free ubundi mu high school ari mu restrictions konka kuri ano baba free no kuri cyo kwenda. Okay Nempangalezo nani sabura munazaza campus. Yes Ijeni mustajireka because like we as an example nkashimera Arua kuna chireyo na nyingashimira na Catholic school. I've been a reader and it helped me a lot, and I also became a leader there, and you find life becomes more easy. Like if you're a leader, you cannot dodge, you cannot do what, so you find out that the community can leader even at your levels when you think that things can be hard. Leadership can take you anywhere, even right now. Can go to higher levels as long as being a leader, because the leader is always an example. Are different from the rest of the people. True. So return mjenzi mazima niveva yakuba barungi kandi mugo bagumsemu even to the rest of the levels that they are going in. I know God will do it for them. Okay yabara umushomesa. Okay Teacher Karo nakugira ati bagumizemu nakugira ati nkabo mwebembeze kandi wakebembera noku yaza za West Nairo yashomerayo Arua ko kuyahagambira unkayabaza kuba naragamo nikikuru munonga ubwo no wa muheru tugaricyo mu studios tendere abukubeda chikazahwaye. Hello mama program yebere kusima oweshemwe watirira nkahi kandi bakweto ntabwo na Asher na tera rugaze nyoni kimari chao akuba kigume kusanga obwerembezo baro bakumanya mukama nani mbasima munonga rero. Okay ukusima no kusima indeed bona bariyo mbasima mweni nyenda ngutugarice um studios tugarice tuza kutandikira wa Perth tuendere wa Rita kandi wari kwija kutereza neshara ye turatahiremo wabahurira bantaba Perth basime kandi nentande yo kukomera emunyeto ryoko entande yo kukomera abana abariyombaza aha university nkoko riyo nozayo kandi nuko kuthamza haro mutezi wesumo waherereka umushomesa agira atabana benji
kuba kuhika university bebwa ate omwe kandi university no excitement neri nyingi mbwenu omwe ebintu bikurenga oshanga omwe wazumba bintu bitari kuyamba kandi omwe bukohakana future yawe nakwakira bari mutebekanisa program ninyebaza ababahurikize baza kwebaza bishop witu omukitenisa kye Bishop Sheldon Wesiga bwakagishaka nibaza munonga yebaza n'abazire banje kushanga gishaho kiri aheru bakwa permission nimbebaza nabyo muna hahurikize tukora nabo bona nimbebaza aba Dream Plumbing Solutions Marunji Company aha makanising nokora ninkora Recente mbwenu zatandikire kubaho uketumane neza kubaho neza kubaho that's good opposite na God's Will Hardware abana abakiyoni bagaruka aishumiro kuko nabagambira rose kentamere neja abari yumbaza kumurka gezaho kandi abakusinga kitakuteganisa nabakusinga kitakuteganisa nogezaho gundi umuntu kwija kandi nayo baza campus ntonjya guma omushara nana amakampasi aguturazimu still nahariyo cyacezi noguma noshaba ntanga naguma nakwibembera akwati nicyo kabasi mukono gwarhanga gutakuru kandi ndukuhendera nanyenda kusigira bahurikize vasi kukira emwene ntura mutwe Isaiah 54 verse 10 yes nanishaka kugamba mu rujungu it is okay though the mountains and hills may crumble but my love for you will never end. I will keep forever my promise of peace, so says the Lord who loves you. Byona nubirije byone emiyaga yenseje ihunga rahanga najya ngo urukundo ye neija kugumaho icyo nakitiraganisa byone birabeho mugume numanya ngo urukundo yarahanga kuruho kandi neza kubasa wagira ngo ni Ishaya Isaiah 5:9 okay Ishaya 5:9 kutandikira gwakangaye ogwikumi araho abantu bo kugira utanka bashatu banambwe n'abatishimiye kuba nindaga muzindaro ntaba baramukize ninkwerezo mu gishogo nibaza kuramutsa mama wanje na haso bagamba amazina baba abo kuba n'abantu bakuru bakatuza remanzi mbwe nuko kubutaba mentioningira amazina gabo mwe tuba twabasira tata no mweta Mr. Anyinamwire Ephraim mama bamweta Mrs. Businje Imelda okay nimbaramutsa barinkai hati bayo myobo murimba bari panyabona bahurikize okay yes simana brother wanje ubwo nije nawe kuguma n'umuntu w'amani mazuma bamwitoha nuwasima Prosper okay Prosper ye bari munonga kwangana sister ukamushindekhereza yes simana none wanje bona abahurikize okay mazuma barho ojiz iwe toine ba obis ashana primary okay yes bona nimbasima mazima yes nisabyabo wow okay pero twakusima kandi ye bari kwija kutayira ntwendeze birungi byonka nka Revival Radio kandi simo mureverezi ahabo kutora n'umbantu benje no mango hari abantu benje munonga mbwe no mureverezi ntumusima kutorana emanzi pero kandi indeed ainentande yakomera eminyeteri yo kwa heru abana bari mbagaraka amashomero abamwe mbagenda tumaro nko twatwacigambire abandi next week nabandi bari mbaza campus nko kwariyo nazayo ekikuru munonga no kutaho mutuma ukamanye cya kutwara ukamangura umwana w'umwishiki kandi ukamangwe bigezo nibyo binje biriyo kwa heru mbwenu ugeze kwirinda kandi oyebembezo burukuri reka bene bo bwagenda bukwebembere ubwo narahangamanye ayebembere riri bindi bije bwanyuma mbwenu tuje kushemerwa munonga twatwizira aha kandi tukutaya yisomwe ukozirenka first class
kandi wo kugikora which abo kuba wabase kuba nokora 15 first class te kurema ikikuru n'ebirungi byonka. Okay, Rita twagaruka owawe tuine dakika 3 tuzejunise tuendere program eji sima abantu abane ntandero komere myeteri ya heru nchiba kiri kikuru munonga. Nimbanza kutwara kakagisha kusima bishop witu abo kutekateka hakatekaho radio cage kugira ngo tubasa kuzaho kurabye hinjiri encouraging ukagaramo umuntu amano umuntu ari nko kwa heru ngaruka nsima bahurikiza bona ba revival radio abariyo kwa hera bagume baturikize nimbe bazamunonga abo tahakire nkaka kugira ngo baturikize intande yinkukomera abana ninge myete ryo kwa heru no kugira ngo reka tuhamara kujunwa na Kristo kandi abatakajundwe nimba higangu mwenu bajunwe bakire Yesu Kristo magara gabo akuba no hari amagara agijwire mwenu rera beja bariyo bagaruka mu mashomero nimba higa kugira ngo bagaruka mu mashomero kandi bashomesa man munonga abo kwa bazire babo bafire yo munonga bashashura fees ngo bakareba ngo bagaruka ishomero mwenu batakashisho bwire kwereka bahamera bitabo bashome munonga kugira ngo nabo bakahika babankitu nico nikikuru munonga. Yes, rera abantu abebembeza bariyo kwa heru ningashi aveji abakwebembera batahi babo mu mashomero kwe nimbakomera Yohana 15 omushorongo gwi 16. Yes, ngeni Bible netugambira ngo twena abebembezi nko kutuya kwa twena nko kutuya turi abebembezi miringo etakushana ruhanga katorana kandi yatuhereza ngo tugende munsi kandi twane byana ebirungi kandi ebiri kugumaho. Yes, so abana abebembezi bona nko kuturiyo kwa heru tugende twane byane bigumaho ebiri kwisara hange kitinisa ngo kuna bagambiye ni impereza ne kitongere kibakweta Scripture Union Uganda mweno kwinjiriza ndabi haka karango ntuba twine Scripture Union Camps ningashezo wakweta nkebiterane by'imyeto ninga abana hati ntuza kuba twine echo wakweta Scripture Union Camp omukwa munana isho n'ekifumuro cha tamu ya kabiri. Okay, kurgebera 23 kwikebero 28 kiraba kinoni secondary school neshango muri Wampara. Okay, buri munyeto naza kuba nayetaga kushashura imitware 5 zonka nobwo wakubarekeraho ibindi bakama ba Scripture Union baza kwijaba gureto kushoyona barakwija badugere mwene myeto yona tweshange. Yes, okora msya kwanje ni ndamsya abazire banje Mr. Asimwe Patrick, okay, na Mrs. Frida Asimwe nindamusyana nabinkuzarwa nabebona na banywani banje kwa heru na OGs ba American High School. Okay, yes, yebare mnonga Rita kandi newo kwijaha ntukwe simsa kandi nga Revival Radio aba nabana abatandikire omukujunwa kandi babase kwambarugamo ntwendeze birungi byonka kora cha university kandi nibire byatsigara yo musheja we ibire byatsigara yo biciriyo ngweno yikwateje kandi university girebe ahandi ntuja kushemero twakutaya isaha neyokozereje munonga first class ogine nari tutayise nkagere president okurga makereri. Rita tereze shara tendere program weji reka tushabeho langa tata lango mwana lango moyo kwera tukusima mnonga habwa kanyaka tukusima mnonga habwizoberi tukusima mnonga habwa program eji tukusima mnonga habwa bahuritiza bona bagumiro kwa hetu baturikize mukama tukusima hawabyone byo tukoriye nebyone byo turavzemo mukama tata twaza kutandika week agency yantushabo moyo wawe ngo aje tuyambe kandi atwebembere no kutwaza kubyama tushabango moyo wawe aje agumenitwe kandi aturinde aturabye mu byone bitabe turabamo umuzina rya Yesu Kristo twashaba. Amina. Amina. Indeed, amina kandi mutwikirize tendera program weji nanyi no wishemwe Frank mwesije hari nyuma ya kamera kureba mu program weji twajushiganza je munonga nimbendeza ekiro kirungi abatakabazirwe mugende muzo kubarwa abo kuba
umunyaganda w'ubutabazi rw'Ibiroto Rukunda Yangari